kama ukuguganisha. Babyeyi inshuti bavandimwe abakunzi ba Sitagataka Official, welcome again to my YouTube channel. Mumeze mute rero? Twebwe ni amahoro, turashima Imana, ntaco tuyishinja. Aho muherereye mwe mumeze mute? Twe n'ukuri turashima Yesu. Hanyuma rero wowe utameze neza, wizera Imana iraza kumeresha neza. Urwaye wisenga Imana urakira. Uri mu bibazo bitandukanye, Yesu akugirire neza. Hanyuma twongeye twagarutse muri cyakirambo cyacu, dora tuganiramo buri munsi. Twongeye twagarutse ngo tuganire, nyabuna mwegere. Uyu munsi ni bidasanzwe, dufite umutumirwa wacu uyu munsi watugendereye. Tubahaye ikaze ngo mubashe kudukurikira, abazakurikira kino kiganiro. Wewe uri mu kazi, wewe uri guteka, wowe wicaye muri salo, nyabuna bankutegera kino kiganiro kiragufasha, kirafasha ubuzima bwawe. So ikaze rero, turi kumwe n'umuvugabutumwa, turi kumwe n'umupasiteri, turi kumwe n'umubyeyi wacu. Twaje ngo tuganire, atugezeho ibyiza by'Imana. Rero ikaze cyane Pastor, tuguhaye ikaze cyane kuri Sitagataka Official. Imana ibaho umugisha kandi mwakoze kutwitaba n'ukuri, ni by'agaciro kuri twebwe kubabona. Hanyuma rero wakwibwira abantu batakuzi kugira ngo babashe kubamenya. Murakoze cyane. Murakoze. Asante. Kututumira kugira ngo tubashe kuganira. Asante. Nateguye by'uyu munsi. Njye nitwa Bizimana Willy. Ariko izina ryanje nyaryo ni Gideon. Barigira mu Gifaransa ariko ni Gideon, niyo zina ryanje bwite. Asante. Ntuye Quebec hano City. Turabakiriye. Rero n'umubyeyi wacu niwe udushumbye aho dusengera. Uyu munsi yifuje kubana natwe kandi natwe twarabyifuje kenshi, ariko zashuguri nyine zaha bituma nyine umwanya atari mwinshi cyane. Ariko nukuri kuba mwatwitabye Pastor, tubiha agaciro. Imana ibaho umugisha n'ikizagaruke. Rero turi kumwe n'umupasiteri, turi kumwe n'umubyeyi wacu. Noneho umunsi ni ugutangizanya isengesho kugira ngo mubanze mwumva amavuta y'abakozi. Mumaze iminsi mupokera amajambo yaje, ariko uyu munsi muraba ko twegereza Imana ibane natwe. Pastor, mwadusengera bukeya kugira ngo twakire abantu. Reka dusenge. Mana, wakoze kubana natwe muri iki gitondo cy'uyu munsi. Asante. Ni igitondo tugiriwemo umugisha. Turabyutse kandi tubyutse twaraye hatandukanye. Izi zose ni imbaraga zawe. Tugushize imbere muri iki kiganiro tugiye kuganira. Amen. Nicubaka imitima n'icubaka imibiri kugira ngo abantu bakabyiho gutekereza. Asante. Ndetse no kwigera ku byo tugiye kuvuga. Ndazi byose ko ibyo tuvuga byose tubibashishwa nawe. Amen. Bana natwe muri uyu mwanya w'agaciro, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami tubisenze. Amen. Amen. Uyu munsi ntibyoroshe. Umunsi kabisa ntibyoroshe, ariko bimeze neza. Nizeye ko muza kwakira ibintu bikomeye cyane. Rero Pastor, tutagiye mu bintu byinshi, umunsi ni ukuganira. Iyo twabonye abantu bakuru, abantu b'ababyeyi, nukuri tuba dufite ibintu byinshi byo kubabaza, bigatuma rero usanga dufite nk'amajambo menshi niko navuga, ariko ni byiza, ni ibiganiro byiza bitwubaka. Rero Pastor, ntagiye kurabona ko nateguye. Mbese nariteguye, ndavuga ati Pasiteri agomba kuza tukaramza kabisa. Ndabona wanasashe cyane turabona ko niko umuntu batumiye mu giterane tutaraje kure Pastor. Mwebwe mwakuze mufite impano, mbese mwarahanuriwe ko abantu benshi bavuga ngiwe ngo kuva kiri umwana ngo bari baramuhanura ngo azoba umushumba, mbese ugasanga ni ibintu yakuranye kandi bikaba. None namwe ni kico gice cyangwa mwebwe nyine niko hakundi ngo mwafashwe mutunguwe.
bimeze nka gute? Impano yo kuba umupasitori iraza kuba mu bice bibiri. Rimwe ni nko gufata umuntu atunguwe, ariko kandi izifata uwo yagizeho imigambi, uwo yavuzeho. Ubwo abantu batobivuga, Imana igira icyo yaravuze kera, ariko kuri njye n'abantu baravuze, ariko bakoreshejwe n'Imana. Ntabwo ari ijwi y'abantu, n'ijwi ry'Imana ryaciye mu bantu, ariko kera sinabitekerezaga. No mu byo niyumviraga yuko nshobora kuzaba byo, cy'ubupasiteri ndacyari kirimo. Icyabagamo kabisa yuko nakundaga ikintu cya mbere cy'ibanze muri njye, kwari gukora kariya kazi k'igihugu. Umusoda nora umuhamagaro wanjye numvaga nukora ku manywa nkawukora nijoro. Wigeze upima se kuwukoraho? Naragaragaje imyaka itari mikeya, ariko impano icyo warubajije ntabwo narahanuriwe, ariko kandi nabyo bisa no gufatwa mpiri ngaho twatunguwe, ariko kandi twibuka yuko hari Imana yari yaratuvuzeho cyane. Ni byiza. uyu munsi ni hatari, amakuru ni menshi cyane. Ni byiza, ni ukuri. None muri icyo gihe uba umaze nk'imyaka ingahe uri umupasiteri, uri umushumba? Imyaka njye nasenga 2013. 2013. Ubu ndibaza yuko imyaka 13 kirabeja kuba 14. Umaze igihe wasengereye ruguru cyangwa niba no mu ivire? Basigaye bavuga ngo arabo mu ivire n'abaruguru. Nasengerewe muri ville Bujumbura, mu ishengero rya Umoja. Umoja yabaga mu Cibitoke? Umoja yabaga mu Cibitoke kuri Kenzi. Ndahazi kwa pasiteri Daniel. Kwa Revera Daniel Semuhanuka. Na muzehe bagatako, muzehe yanda barize benshi banditse bagenzi mfite amavuta yabo bakazeho. Amavuta kabisa. Nico gihe nasenga 2013 mu kwezi kwa mbere. Aciye. Ni sawa kabisa. None harantu wari ukoze ngo utaraje muri ibi byo kuba imihamagaro, byo kuba waza nyine witaba umuhamagaro wo kumushumba, wigeze ngo upima nko kuba kumusoda? Ngo barabipimye nk'imyaka ingahe? Tahe byaragenze gute no kujya bazaga bagafata nk'abasore mu muhana bati muze tugende nyine by'igipindi? Nje sinafashwe kuko cyari umuhamagaro uzushakisha uburyo urukacinjamo hagati. Umuhamagaro ni kuri nje ninjiye igisirikare 2005, navuye mu rugo 2004, twari dutuye Mirimba, njya mu Rwanda. U Rwanda rumaze gufatwa 2004, ariko naje gukora igisirikare 2004 garangira 2005 nibwo nagikoze. Ntabwo nafashwe, nakoze igisirikare nijyanye mu Rwanda igashora. Wambwira ngo kuba umusirikare? Mbanje kuba umusoda. Kana nsize ibigori byeze Mirimba, amatari menshi nukuri, ariko numva uwo muhamagaro urasa n'abantu bagaza bavuga ngo bagize umuhamagaro w'isodaza, numva bafite indi mihamagaro yo gukina utubumbu cyangwa imipira gutyo, ariko umusoda bamwe benshi barabitinya yuko bibamwe impfu. Woba wamazemo nk'imyaka ingahe? Nje ninje 2004 je gusozwa, nakivuyemo 2006 mu kwezi kwa 12. Uragerageje kabisa. Namaze mu myaka 9. Tukiraho hari ibintu nyine uzugenda ubuzi kuhamya bw'umuntu ukamushaka nyine atuganirize kugira ngo nyine hari ibintu bimwe abantu baba bafite bifasha abantu. Nigeze kumva nyine wavuga mu rusengero ngo hari ibitangaza Imana igeze kugukorera, ngo wigeze gufungwa. Nico gihe se nyine wari umusoda cyangwa bagufunze uri umusivili? Bafunze ndi umusirikare 2007. Cyo gihe nakoreraga Rubumbashi, nakoreraga ahantu hitwa Rikasi. Niho wacu yavukiye? Niho yavukiye Rikasi. Urahavuze ndahiyoboka. Niyo narindi batari niho yariri, njyewe nkorera ahantu ni Madingusha, ni kuri barrage. Niho narindi bamfunga, ariko najya gufungirwa Rubumbashi. Kenshi wumva mvuga ngo Rubumbashi nyine urumva ni muri iriya province narindi. Urumvaga wari umusirikare wa hariya nyine? Ari umusirikare wo muri Kongo, ni gihe cya Kabila muzehe.
umusaza uzumva nzamumva nico gihe nico gihe mwari mwakoze nk'iki ni ya manyanga abasirikare nza numva ngo baba bagiye gufata abasivile gisirikare gaca Kongo bazamara kuriganya gutyo mwebwe mwari mwakoze nk'iki cyangwa wari wakoze nk'iki ntabwo twari twakoze ikosa rikomeye muri twe ryari rigoye cyane ariko ryari rikomeye cyane ryari ikosa ryo kwicisha umuntu cyane gusa twe twabikoze twumva yuko bisa n'ibiciriritse twacikishije umuntu wari ufunze urumva gucikisha umuntu ufunze dose ni imfungwa mwatorokesheje ni imfungwa twatorokesheje ariko imfungwa ya politike uwitwa Masasu ni Ndaga icyo gihe yari afunganywe n'uwitwa Lengankoyi na Zaidi Ngoma oya ndi wowe sinobamenya n'amakuru uzabumva Zaidi Ngoma na Mama Sasu n'ubwa mbere barimwe nona bari bafungiwe ahantu hitwa Buluwo ni prison yari kasa abahazi barabyumva icyo gihe bari bafunze 2007 Masasu Lengankoyi na Zaidi Ngoma icyo gihe twumva yuko twobarenganura Masasu yari umuntu w'umushi wa Bukavu 9-7 navuze 2-7 ni 9-7 urumva Masasu yari umuntu uvuga Igiswahili ni umuntu w'Ibukavu ndagero nico gihe natwe twari dukurikiye twirwaneho dushaka kwirwanaho abavuga Igiswahili kugira ngo dukuremo uwo muntu wacu atahe kugira ngo turebe ko natwe tuzabaho twaba tubona afite ibitekerezo bizima cyane nuko baradufataga baradufunga ariko nawe amaze gufatwa baramucikishagaje mu nzira baramufata namwe barabafata bamaze kumufata bashakishaga abamufunguje natwe tuje kwinjira muri ako kantu k'abantu bamufunguje baradufunga Uva ngo iyo dosiye ikomeye. Iyo dosiye ikomeye. Mwafunzwe igihe kingana gute? Twafunzwe amezi atari make sinza nibuka neza uwari mu mwobo twari dufungiwe mu makave. Ndi ahantu uri wenyine utabaza ngo se bimeze gute. Mwobo kinogo bakagutamo. Na maprezo ari ku muntu abafite akumba kiwe ko kari mu kuzimu twomba kave. Ukabamwe ngo ndakaba mukiye undakaba mukiye unumva nabaga mukanje nabandi twadufunga babaga mutwabo twageze mu nkamezi ane cyangwa 3 ariko iminsi urumva ukwezi kumwe kubibazo ukubona mu amezi menshi cyo tubara nko ari nkamezi menshi cyane ufunze pirizo ariko twageze mu amezi ndaye nibuka neza leta siza kubabarira biza kugenda gute nibatubabariye Imana igira inzira nyinshi cyane zo gukiza abantu urumva ico gihe hari igihano cyo gupfa twari mu bantu bashobora gucirwa ubwo gupfa ariko Imana za kuturokora iciye muri General Kijege Marike yari ataraba mu general ariko ico gihe bari bamugize auditeur general w'abasirikare ni wari ushinzwe imanza za gisirikare ageze aho maze gushirwaho yaje kudusanga aho ngaho ahamagaje imfungwa kuzireba basanga turimo yadukuyemo ajya nko kudufunga Kinshasa ariko abaradukijije adukuramo duhita batudeployinga tuja ahantu za Butembo muri Noro iriya za Beni nuko tuba turakiza urubanza twaruciriwe ariko ica muri Marike tuba turakiza Imana yagize neza ariko rwari ruteye ubwoba cyane uzanumva prezo za Kongo iyo ndi ari prezo wasohokaga ugiye gukubitwa ugasubira bakabakubita kurya se bakabagaburira yindi kugaburira nuko kuzanira duke kugira ngo ufata agatima udacika bakaguhereza wamara kurya nk'intore zibiri bakagukubita mara kugukubita ugasubiramo ukazasubira ukavamo nk'ejo nimugoroba uje gukubita wamara gukubita ugasubiramo kandi wakuyagamo imyenda igituza cyose uryamye no kwisima nta n'akamatera esta ndio haba oya yentizokunda ipirizo se iratinyitse nuko iratinyitse Imana yabagiriye neza nukuri n'ufungirwa mu kindi gihugu utafungirwe ko twagaza tugera ku mupaka batomboka we umuntu uzamujuga mukaje gusubirayo kandi utanabaye ngo nawe uzugira ubwoba kandi uriwe oya Imana akoze imirimo byari byoroshe cyane mbese ga muri ico gihe babafunguye nibwo Yesu uva mu gisirikare oya badufunguye numva badutumye kurwana
badutumye ahantu za Butembo muri Benin ni muri Benin ni muri Nord Kivu aba rero tujya twagiye mu bihumbi 1998 igihe cya za RCD yadusanze juste tugeze Butembo tujya kurwana n'abantu bitwa Banaru bari bamereye nabi bari bwo tugenda mbese we ntago twagiye ari nk'igihano mbese ntago wigeze uvuga ngo wagwanira iwacu zantambara zabaga iwacu kera uvuge ngo uba wara nyine ku musodo wagwanira iri iwacu narahabaye 96 twambuka tuva mu Rwanda twe twabaye muri Gafinda hari hejuru zanyumva twabanaga na General Kayoyo Mustafa niho twakoreye no ku Canzovu no mu Gatanga igihe abantu barashwe hariya basenye hano mu Gatanga ariko twahatabaye ndasubira ndahaviga barwanye wacu mu Minembwe ku Irumba iriya za Gaseke natwe twaraharwanye tuhatabara tuvuyeyo nibwo twahise twe tumanuka tuca za Bubembe na Baraka turambuka tujya Kareme dukomeza inzira ija Rubumbashire ariko wacu nahakoreye iminsi mike. Asante cyane asante sanumva amakuru iriya n'umuntu akumva bayenterese kandi utahazi utazi ubuzima bwawe ariko ni byiza cyane iyo twatumva abantu batubwira amakuru ukuntu byagiye bimera biradufasha cyane none tukiri aho pastor ntago tuja kure cyane no kuganira gusa tukiri aho ero wacu makanika kuri we n'umuntu uki makanika kuri nje sinabona uko muvuga kuko ni munini muri nje cyane nk'uko uriya yabaye intwari nabe icyo gihe twe twabaga ruguru twarabanaga mwarabanye mbese mwarabanye uramuzi twarabanye ruguru abantu bagenda bava ruguru bajya Kareme bajya gufata bakomeza ari mu bantu banze baravuga ngo ntibasiga ababyeyi kandi nta kibazo cyari gihari cyane gikomeye urabona abantu bose bazabava ahantu makanika ni umuntu ukomeye muri nje birumvikana sinomugereranya na Yesu yakoze ikintu gikomeye cyane ariko mu bandi bakoze bikurikira Yesu ku isi na makanika arimo kweli oya cyane urumva ko atoroshe simugereranyije n'uwo oya ntibonganya ariko nawe ugana wa mugabo natwe ngo turakomeye ngo Yesu ngarakomeye mu ijuru ariko natwe no ntitworoshe makanika arakomeye cyane noneho iyo umuntu yabaye umusirikare noneho umwaranabaye ubu usanga nyine nje ndabyumva uzi umufata ku duko twe tumufata ubuze icyo akoze abandi batokora cyane kuko hariya mu gisirikare habamo uburyohe kwikura mu mafaranga ugasiga ibintu wari kugaburira urugo rwawe ukasiga abana wari mu gihe cy'umudendezo yari mukuru ariko yemera kubisiga aragenda atabana ata amafaranga menshi yahembwaga ati icubahiro ajya kuba mu ishyamba kugira ngo abantu babeho kuri ubu ubundi yoroshye umufata byoroheje yaba biragoye cyane n'ukuri none je nzangira ikibazo pastor muzeka twe ntuzino za politike ntazonza ariko nyine ndi umuntu mukuru wo kumenya ico nofata naho no bagamira hari abantu bavuga kandi ugasanga ni umuntu mukuru kandi ugasanga wenda ni umushumba nkamwe akamuvuga ngo je ngo za politike ngo ni cyaha gusa novuga ngo mpogamiya n'umunyamurenge abona ibyo iwacu badukorera natwe tutahazi shobora kurera nkavuga ngo bitewe n'ukuntu situation imeze aba bari mukuri hari utoshigikira kwigwanaho iyo akamavuga ngo je ngo zo simzumva ngo nicango mba hagati mba muri neta uwo mupasiteri kweli cyangwa uwo muntu mukuru nkatwe ufite ubwenge uwo mubwira iki nta muntu uzuba hagati uko niko kuri nta muntu uba hagati muri leta umuntu azagira haba umuntu azagira haba ukagira aho ubarizwa ariko iyo uvuze ngo uri net uri hagati kurya uba ufite ikibazo cyane nta cyaha kiba iyi si politiki nta nubwo tuba twinjiye muri politiki tuvuga abantu barwana no kwirwanaho ntabwo aba ari politiki ni ugushaka kwirenganura mu karengane kandi akarengane utashobora kureka kandi ni kimwe no kwigaburira cyane uvuze ngo njyewe nzabaho ntarya ngo kurya ni icyaha
wapfa kandi upfuye wishwe n'inzara wenyine wicishije Imana irakwanga wajya mu ijuru wiyicishije inzara se oya ntibikunda winize uzi ko kurya ari ngombwa no kwirwanaho ni nko kurya icyo kwirwanaho rero ntabwo ari icaha ahubwo umupasiteri udashirikira iwabo umupasiteri udakunda kwirwanaho ngo atabare ubwoko uwo mupasiteri hose baza babinyuranye ntubure umukirisitu umupasiteri udakunda iwabo ntakunde n'ababo ntakunde n'ubwoko ubure umupagani cyane kuko Bibiliya irabivuga Yohana yarabyanditse mu nzandiko ze yaravuze ngo nimba udakunda abantu tubukunda Imana none se ukwanga noneho abiwanyu noneho abantu ni muri rusange mbwira noneho udakunda abantu nutikunda wakunda Imana tubikunda abapasiteri rero nimba atabikurikiza ngo akunde ubwoko naburwanirire uri umupagani warayobye cyane warayobye nabo abantu bari mu kuvuga ngo abantu ngo ntituzi ifaranga bari mu gutanga izo uri mu kuja ngo bari mu kugenda ngo bakazirya ngo ntago ziri mu kugenda ngo zifasha ngo abana biwacu n'ababyeyi aho abantu bafite imyumvire nk'iyo vrema abayino ararya n'umugore wiwe n'abana inyama baratogosa buri munsi iri iwacu abana inzara irenda kubica nk'aba babyeyi bahunze za Buvira barahonana bameze nabi ariko mutagama avuga ngo izo faranga tumuzi aho ziri kandi hari ababyeyi babaje kuri kamera bakavuga ngo bagashima ngo turashima ko mwaturamiye nk'aba bantu bariya abantu nibo baba bari sinzi nabo bitwa ko bari hagati kuko hagati nta kintu kiba nyine uvuze ngo turaha naho uri hagati nta cubuha nta faranga bashobora kurya z'abantu zifasha abantu kuko abagabo baba bashizwe imbere kugira ngo babashe kuja imbere y'abandi baruzi kibazo bihaye uwo mutima w'ubutabazi uwo mutima w'ubutwari wo gutekereza iwabo ntashobora kurya ifaranga cyangwa se banaziri kurumva wowe muri $50 yawe cyangwa $20 ibiriwe ubuhombye oya tuvuge none niba shake bazirye $20 yundi na $20 yundi ariko ico mpamya ntaco barya kuko tubona ibihamya nanjye nje yo hari izo mperutse kohereza mbaza neza ngo zashitse barambye uzashitse mbona ndabashima nanje nigeze kubona abavyeyi bashima kabisa barashima ifaranga kuko biriya iyo zitabize ifaranga abantu batanga biba byaragoye iriya ariko ikitwemeza yuko zishika nuko iriya hari ibihinduka hari ibyo banashima cyane abaye nta kibazo katwikomereza ibyacu tuze wenda muri abantu boza twavanze ariko niko bimeze n'ubuzima busanzwe ni byiza kandi ni byiza tugomba kumenya abo turi kandi tukabishigikira tukanabyerekana mu bikorwa none pastor tukiraho iriya twabaga muri Afurika niho mvuga aho umuntu wese yagiye atura katwe twabaye i Burundi turi impunzi ntitwareka kubihisha hari igihe abantu bagiraga nkakirize cyane kavuga ati none uri nujoro turajya n'abana noneho muri ico gihe bigasaba ko umuntu wenda yandikira nka message nk'umuntu uri inoti nyabona wandamiye tabara noneho akaba nk'ukwangira cyangwa akaguhakanira igihe nawe byo gusaba bigeze kuko bicamo by'ubutayu cyangwa wowe nyine ubuzima bwari nkasaba cyane ubutayu nabuciyemo mu nkambi n'ukuri cyane pe abantu bo bataragenda nko muri Amerika nigeze kuzumbaho ukamwira agapantaro kamwe cyane kamwe ko kwinjira no gukorana kamwe kagakora ibyo byose imirimo yose ubwo butayo ndi bworoshye ariko abantu bamaze kuja hanze batagiye kuja muri Amerika wagezwe umunsi umwe igitondo kimwe ukabona inshuti kunyurizamo cyane kunyurizamo byabaye umugisha cyane n'indi nzira Imana yatemye yo kuzino cyane izo bihe biragoye nigeze kumva pasiteri zishimo se kumuzi nigeze kumusetsa umunsi umwe ngo ngagiye gutira ipataro kwinjira ngo aramuvuga butumwa noneho ngo amaze nyine kuyipasa neza ayambaye gute akubisemo ikirata asohotse yamabona nyiri pataro atumye umwana ngo yewe ngo ya pataro ngo ndayikene ngo ndayijana kwinjira ariwe muvuga butumwa ariwe uri bwirize biba ngombwa ko ayitanga ariko mana hariya twahuye n'ubuzima kabisa ubutayu bwa hariya
ni ukuri bwari buteye isoni. niyo mpamvu n'abariyo tugomba kubasengera ibintu bibiri, Imana ikabafasha bagataha nicyo cya mbere, gukira kw'igihugu kigakira, tugasengera ba General Makenga na ba Charles Sematama bagafata igihugu n'abari abasirikare bari kumwe gusa bagataha bakava muri buriya buretwa, bagava mu buretwa, muri buriya butayu, batagira gutyo Imana ikabacira inzira bakaza hano, nubwo hano hari n'ibindi nabyo bigoye byaho ariko ntibingana n'ibyahariye. oya ntibingana. Ibi ni ibintu bibiri byo gusengera abantu bari hariya, uko ni ukuri kuko hari haragoye. none pastor ugeze hano muri kino gihugu na hariya twabaga wabonyeho difference. Kino gihugu hari ibintu woba warashimyemo n'ibyo wagaye? Umuntu mukuru kandi ubona ibintu byose ngo bishime, nta n'ibintu byose ushobora kugaya. bazavuga nta cyiza cyabuze inenge. ino ni heza, hari itandukaniro n'aho twabaga. hano ni Gasorwe hari itandukaniro rinini. habe ni Burundi. Saba ni Gasorwe gusa ni Bujumbura. Wevuze ni Burundi bwose. Bwose. Burundi ntibugira igitoro. Burundi ntibugira isukari. Burundi ntibugira network. Ibyo byose biri hano. Biri hano cyane. Biri hano kandi ntibigoye cyane. Bigoye kubona. Hari itandukaniro rikomeye. Akaba n'inzara. Iyo niyo ni igitangaza ni bwa butayu. Nifuza gusa itandukaniro tw'utuntu dutoya hariya, ariko hari itandukaniro rinini cyane kuko hari ibyo ushika hano ukaruhuka. Urashika hano hakari byinshi uruhuka mu byo byari bikugoye Burundi. Uko ni ukuri pe. Uhereye no ku mutekano. Akuzisaka. Yo twarivuga akuzigisaka. We abanyamahanga mwe ni muvyuke ngaho. Yiga kuvuga ngo turarutwa n'ihene. Ndayishimiye muri ya muzeho hari. Impunzi ngo zirutwa n'impene. Yumwe n'inyagihugu. Mbona impunzi zo ngo aya nukuri urumva urutwa n'impene yo mu gihugu, urumva nyine haba hari itandukanye yugazaho batakwitera. Imana tugene nukuri n'abandi Imana izabanure nyine mugani wayo batahe cyangwa bazi. Uko nukuri. Tukiri muri ubu buzima nje ngandaga nkora ku mapoe menshi kuko iyo umuntu abonye umuvyeyi ninkandiri ngo bazarimba ngo mwamubwo nkubonye none nawe ubwo nkubonye ndama kubaza ibintu. None hari tubazo twagiye dusanga ino cyane ibi byo mu ngo, abagore abagabo abana mu nzu nyine bitabagiriye iwacu. Ukamusanga ino sanga abagore bagira akabazo kamwe bazakunda kuvuga ngo abagabo ba hano ngo bageze ino bakomeza kugira ubutesi muti bafasha abagore kandi abagore baba bafasha ngo bose bakaja gukora akazi k'imirimo kagoye ngo bataha umugabo ngo akama yicara akareba match ku yindi tiyo yo koza nk'umwana tiyo beyo na fata basi ngo akore nk'amasuku mu nzu akubure abagore bakabagira ico kibatsi. None se twebwe Imana yavuze ngo abagabo bazogabira urugo barushe natwe tuzobyara turushe, none gituma twebwe turimo kuja kubafasha imirimo yo kugabira urugo nabo tibadufashe iyindi ngo turabakuraho icubahiro. None ubwo rubanza uravana urukemuye icubahiro c'abagabo kiza kiva uko yafashe urugo rwiwe pastor cangwe nyine abagore turimo ko kuyoba. Ico ni ikintu kigoye kandi kigoye abantu benshi muri kino gihe kuko abantu baritiranya. Abantu baritiranya akazana uburinganire, umuntu agomba gukora ikunda agakora iki. Ni byiza abantu umugabo akunda ikintu kimwe gikomeye, akunda icubahiro. Noneho abagore badafite kumenya kubyitwararikamo no kubyitwaramo, iwe agashaka gufata buriya burenganzira akaburutisha icubahiro c'umugabo. Umugabo iyo umubembereje gato yokoza n'isahani iyo mweretse ko ari umunyashubahiro ndetse ukaza ushaka ko kubirwanira tereka nyabona reka batakubwira byo tuma noza cyane. Pastor bamwe bari difficile n'ukuri umuntu azagerageza abagateme bamwe bagati tugerageza tukabembereza ati nyabona wasigaraniye umwana wanyogereje umwana atireka ngo ntabyonzi
mbese ntagira ubushake base bwo kunabimenya no ndabushake. Hari umuganga uherutse kubimbaza gatoya, umudokiteri yarambwiye ngo se urabona ko guhagarara kwanje kugoye. Kugoye. Arambwira ngo si yo nja guteka nza mbikora gute, ndabona sinzo nteka. Tuzuteka tisizateka. Nuhagarara iyo ngeze mu nzu akazi kanje n'ukwicara bakaguseriva. None ubayeho gute? Ntamara mfite umudamu. Mfite umudamu twashakanye uzumfasha ibyo. Mfite n'abana b'abakobwa bakora. Yumva biraremereye. Arambwira ati none nta kantu na gato mbona uburakari agize, ndamubwira ntari kuza nkora gusa ni umudamu aza tiyokunda nko mbikora kuko twe ni umuco umudamu abazi akazi ke. Ariko nanjye iyo ndebye n'ibisika bimeze nabi mfata akantu ngahanagura frottoir ngahanagura ibibambazi ataho ni sawa. Kero ko iyo ni raporo wari utangiwe iyo ni raporo yaratangiye kuvuga ngo nibampa agatebe karekare neza nicaraho nje kuri kuzina agatebe karekare neza abivuga niyo myumvire bagira ni ibibazo tugira ariko bubaha umuco. Iyo mubwiye ngo ni umuco wacu barabyemera barabyubaha. None iki natwe ni umuco. None kuba tuzi ko ari umuco ntugomba kubiforsa nk'umugabo cyane. Ariko mukoze ntiyogenda mu buryo bwiza bwo kubana umuntu ngo agende uje mu kazi Esther nugerayo ugaruka usanga Gerard aricaye kandi yari afite ubushobozi bwo gutekerwa ukamusigira n'umwana ugasanga atamugaburire yamwicishije zaje. Uburyo bwiza bw'urukundo umuntu agomba kubikora cyane. Ukoreye urugo rwiwe tububaye imbwa. Oya ni ukuri. Gusa hari abagore babizanamo nk'imbaraga kubera ubudahangarwa bw'umugabo nabwo akihagararaho bigatuma yakuvunisha kandi atari kukuvunisha. Gusa no kumenya kubyitwaramo n'uburyo mubana n'umugabo. Hanyuma ibindi byose gukorera urugo no kuhagira umwana wawe wabyaye. Gusa no kumenya kubyitwaramo. Mwumva abantu bisi banyandikira ejo ndariganira nakoze abantu baranyandikira inbox bazanga kuri za WhatsApp ngo ahantu ngo hatinde abagore babambwira ngo ahantu ngo wamuhatinda. None mwumve muhakura amasomo kwitonda bakoroha bakavuga bicubahiro gusa takenda ibindi byose iyo umubwiye kamubwira naho mucubahiro arabikora. None se kubera ko abagenda baza abagabo mukivazi ko bimugora kandi twiri kuri wa muco wenda na rya jambo Yesu yavuze ko umugabo ari umutwe, Bibiliya ivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo. Noneho ukabuze ngo n'indi mirimo mu nzu tuyishoboye kandi umugore nawe mwabyutse igicuku mwembi muriruka hanze murasoye muratashe araza ahitire mu kazi ko mu nzu mu gihe umugabo avuga ati njyewe hano bino bintu simbishoboye cyane kuko hari n'abantu batabishoboye zamavuga ati kugira ngo mpate urunyanya n'amasaha 5 akwira mu ruhate sinotambamuka yavyacise muri cyo gihe abagore bakavuga ati twe nta kibazo turabyemeye ariko noneho nibareke twe tugume mu nzu turera abana baza muzo basange twatetse ibintu byose bimeze nka kujya ku wacu ibintu bimeze neza ariko ntituje gakuruwa natwe ngo tuzane indi mirongo mu nzu cyane. Abo bagabo ico tibogira ico gitekerezo ngo bakigendereho. Ico ni ciza cyane kandi wumvise yuko udashobora gukora byose ngo mu bisaranganye umuntu yodesida umugore akicara mu nzu agakora ibyo mu rugo akabikurikirana mu buryo bwiza. Usanga atabikoze noneho biba byamunaniye ariko mwe mukora mwembi muzinduka mugenda mukagaruka mwembi mu buryo bwiza bw'umuco mwiza w'urukundo kandi w'urukundo cyane ugomba kugira icyo ukoze. Uko niko kuri nimba umugore ari mu kazi niwe utaha nyuma arataha arushe kuvuga ngo wicare wamurenze ukuguru kukundi urindaze ngo ateke waje kare we waruhutse ni urukundo. Nubwo bitaba bikugenewe kubikora bikore kugira ngo simpakare gapasite ugakora ibintu byose kuko abagabo turabizi ko ntibazatambamuka mu bintu zo mu rugo nubwo yoza agasanga yegeranyije hariya ku meza gusa twebwe tugomba tunyugo
ati niba ashoboye yaza agasanga abana yabicajije yabo nibyo tuzamatwe nuko ukamushimira ufate none wakoze ikintu ciza asana Imana imugisha cyane ni umuco wo gushimira ukamenya ko none ejo azavuga ati madame nirikonesa kubyo nakoze ariko wari undi wobikora wamara ukamubwira iki cyo kubera kutagikoze iki kubera kutagikoze aho nawe ntabwenge bashize ariko ugasanga yahanaguye imeza udusahane twari duhari yatubitse asanga n'udushimbo wenda aratetse kugira ngo udasubira gutora nta kibazo urashaka ukamushimira ati ukoze ikintu cyiza nkuko yakoze ikintu cyari gukorwa nawe cyane ibyo mwumve icyo kirasobanutse tukongera kukimbaza kirasobanutse tuzoja ku bindi none pasita aha hanze abapasiteri benshi kandi nyine bo mu bwoko bwacu hari n'abandi nyine b'abandi abanyarwanda abarundi abazungu hari umupasiteri ukunze uvuga ati umupasiteri aza abwiriza nkumva hano iwacu hano noho muri afurika no muri afurika nino umaze kumva abapasiteri bose barahari abapasiteri n'abavugabutumwa benshi mukuru rero waba ukunda hari umuvuga ati umuntu azabwiriza cyangwa azavuga nanjye ndi umupasiteri kumva barahari abantu bose bazabwiriza hari abazabwiriza nyine ukumva kandi akabwiriza neza ariko hari undi uzubwiriza nawe akaguha n'ibindi akumva arakunguye barahari nkaba Aroni Ruhimbya ndamukurikirana cyane nkaba Mudaheranwa ndamukurikira avuga ibintu byo mu muryango n'ingo no myitwarire y'abantu nkaba Evangeliste Huduma akunda cyane abo ni bakeya mvuze muri benshi abe na hano ndabakunda bamuzenga hano iwacu muzaye gataha none zo muzana nomba ko yiganira muri kumwe kuko hari poe wakozeho no kuvuga ngo akantu kangana gutya zanumva gusa yo guma kavuga sinza murambi kubera urukundo mukunda nukuri iyo avuze nza numva kwe mwana banye gani warabanye nta kibazo azafasha pe ugira impano yo kuririmba pastor ivyo urabizi kuririmba niko nza numva oya base uzuko umuntu nyine yazi kintu nta abantu bazakimubonamo twe tuba tukona impano yo kuririmba cyane kandi cyane zino ndirimbo ziwacu kuri jenza muntu zizishobora cyane kero kiri umusore utarashaka muto yanararirimbye wararirimbye n'indirimbo z'amakorali ubu amakorali yarashize ntayakibaho bagiye mu byo kuramya no guhimbaza abantu bakaririmba events mu cyangwa zibiri bakafata umwanya ariko mu ikorali k'abantu bari banze barinze kuririmba ikorali ubwo bayo nka conducteur yo imyaka myinshi niho Mungu wawe yabikuye no kuririmba izindi ndirimbo zo gushimisha cyane zaho gushimisha naho narindiho barabizi ni Burundi naho ndazikunda nejo ndakuvana ariko mbwira abana mu rugo na madame tugiye kwiraca no kuririmba cyane murabizi turirimba gushimisha ariko iyo cyano tuzayizamuka iri mu kugenda itibuka indirimbo ziri mu kugenda zitibuka zibagirana cameraman agantarakumva niyo mpamvu arasaka ariko mu kuvuga ngo turirimbe gushimisha nawo kovu zisubire ku murongo kandi nicyo n'igitekerezo cyiza kuko gushimisha na za kovu abantu benshi bagiye bazibagirwa kuba nta bantu benshi bakazisubiramo basigaye banazizana noneho bakazishyiraga mu bisirimba umuntu akamahekera mu muziki nazo ntibazimenye ugasanga baririmbira akavensi ka nyuma ntibamenye agatangira kubera ko utayimenya akamagira ngo yaririmbye ka nyuma niko kambere ni sawa cyane none mu bana bawe hari umuntu uzubona ufite k'impano kuririmba barabizi namwigisha hari n'indirimbo zo gushimisha maze kubigisha yoririmba wenyine hariho naje numvise gusa aracitinya muri bariya bato bawe hariho numvise kandi zamubwira ati nyabuna uzugerageze kabona akaritinya ariko yoshiramo nk'umwete yobimenya kabisa afite impano uzobigisha uzaba forum bunyine tuzagira cyane indirimbo gushimisha nawo ko zo turirimba uzobwira iwacu hana azogufasha nawe nico kintu nyine ashobora nuko dusubiza indirimbo z'ibitabo ku murongo nazo zitegerwa cyane nuko bidashoboka nano na studio zojamo mukaza muzirimba muri studio mugakora ama video tuzakora Imana ni dufashe cyane